Welcome to my channel. Ngiyakhuleka emakhosini, ngiyakhuleka kuzo zonke izidalwa enazalwane zembethe. Ngingumzilikazi kaMashubane, ingane yamakhehla ozalo lukaDonga likaMavuso, ngiyizinyane likaNtshosho. Siyaphaphatha abantu abadala, shaya isandla phezu kwesinye camagu. Bantwana bami, namhlanje ngiphakama ngesiqephu sokuqala enyakeni ka-2026. Bengifisa ukuba sikhulume nge-healing. Ziningi izinto esithe sadlula kuzo ku-2025 ekumele singaziphinde ku-2026. Namhlanje ngisacela ukuthi ngizokhuluma ngezinto eziyisikhombisa engifisa ukuthi sizilungise kulonyaka ka-2026. Ngiyathola. Bantwana bakamoya, ngiyacela ukuba okokuqala ungayifuni indlela esheshayo. Ngiyazi ukuthi le ngulo le esikuyo njengabantwana bakamoya kwiningi lethu yentsha asazi ukuthi yini esibhekane nayo. Siyangena sivume kodwa asazi ukuthi uma samkela iphiwo zethu sisuke sibhekene naziphi ingqinamba nokuthi kuphi okusuke kusilindele. Kodwa ngiyacela, ngiyaphaphatha, ngishaya isandla phezu kwesinye. Musa ukufuna indlela esheshayo. Okay, usutholile ukuthi unemoya, wahlambulula imoya yakho, wamkela isiphiwo sakho. Manje usufisa sengathi yonke into ingenzeka manje. Ufuna ukuthi wena manje izinto zakho ziphakame ngokusheshsha. Sengathi manje idalwa zakho zingakunikeza umsebenzi uhlale phansi welaphe. Cha. Khumbula, le ngula kusiyona yakho. Uphakanyisiwe wena zidalwa zakho ngokuba bathembe wena ukuthi wena uzobalekelela kwizinto ezithile ekumele zifezeke uhambeni lakho engolweni yakho noma ngaphakathi kwekhaya. Le ngulo le kawuyazi, le ngulo le kawukazi, wayihamba le ndlela ngaphambilini. Musa ukujaha, nikeza abakwembethe isikhathi sokuthi bakuhole. Let your guardian angels or your ancestors lead you. Ungafisi sengathi manje lezi zinto ubona komunye wesibili izinto ishesha bese ufisa nazi sengathi nakuwe kungashesha. Phefumula, le ngulo le ngeyakho. Musa ujaha. Lalela bantwana kamoya, akekho noyedwa umuntu osenyameni owazi i-time frame yokuphakama kwamandla omunye umuntu. Akekho noyedwa osenyameni owaziyo ukuthi izidalwa zizophakama nini zikunikeze umsebenzi. So phefumula. Ukuphuma ungena egodlweni ufuna ukuzwa ngempilo yakho akuzukushintsha ukuthi idalwa zakho zisakuhlelela. So ngiyacela, phefumula. Musu kuyihambela ke ngaphambili akuhlatheke, hlala phansi uphefumule. Yezwa yini, uma ukuthi vele kunzima ngiyagula uyagula, then phumubukule uyofuna usizo, uyofuna ngempilo yakho. Kodwa ngiyacela ke kulonyaka lo ze ungalenzi iphutha lokuthi uma uyofuna usizo kumelaphi uhambele idalwa zakho ngaphambili, wenze ngokwazi kwakho noma ngokuqonda kwakho. Uma wena ususithathile isinqumo uyabona ukuthi khona izinto obhekene nazo empilweni yakho ezidinga ukuthi uphakame ubhukule uhambe uyofuna usizo. Ngaphambi kokuthi uhambe uyofuna lolo sizo lelo, phahla ezidalweni ezikwembethe ubike ukuthi bantu abadala ngizovuka ngihambe ngiye kuDonga. Bengisacela ukuthi niphakame nami. Izizathu esenza ukuthi ngivuke ngiyofuna usizo noma ukukhanyiseleka kuDonga likaMavuso, ngenze example kuDonga likaMavuso, ngoba impilo yami imile. Akukho okungidlungelayo, yonke into engiyithintayo iyashabalala okwamazolo ebonelanga. Noma abantu abadala kangiphilile, abantu abadala ngiyeza ukuthi niyaphakama, niyazama ukungihola, ngiyaba namaphupho nezibonakaliso, kodwa mina ngokwami ngiyahluleka. Izinto enizikhuluma kimi kangizazi, angazi ukuthi ngithini kimi. Inkulumo zeni ngiyahluleka ukuzamkela. Ngiyaphuma ke abantu abadala ngiyala. Uyasho ukuthi uyaphi? Ngiyofuna ukukhanyiseleka ngoba yebo niyaphakama. Ukuyofuna ukukhanyiseleka ayi ngoba ngilihlongandlebe ezeni inkulumo ngingasithathele entweni, kodwa ngingedwa ngiyahluleka.
Yes, ebese kuyaphuma ukuze ungeke uphakame wedwa ushiye izidalwa zakho ngemuva. Okwesibili ngicela ukuthi sikhulume ngakho bantwana bakamoya. Stop oversharing. Stop oversharing. Nkulunkulu wami ngiyacela, ngiyaphaphatha. Akuyeke ukuthi mani ufune lento le yokuvunywa ukuthi wembethwe. Akuyeke lento yokuthi konke okwenzakalayo mani esimeni sengulo yakho ufise sengathi ngaba khona umuntu wesibili omtshelayo omxoxelayo. Wena nje awuzizwa kahle uma ungaxoxelanga umuntu ngengulo yakho. Stop oversharing. Ake ngiphathe kahle ku-2026. Le ngulo le ngeyakho. Le ngulo le doesn't have to make sense komunye umuntu ngaphandle kwakho, ngeyakho. Musufuna ke manje ukuvuma ukuthi kahle kahle ngempela wena wembethwe, usukwazi ukwenza lokhu nalokho, usuphakamise lokhu nalokhu nalokho. Ungamboni kudonga. Mina Mzilikazi kaMashobana ngizibekile kuyile platform ngasebenzisa mina as an example ukuze ngizokwazi ukukhanyisela, ngikukhaliphise ngale ngulo. Ngiphaphathile kwezami idalwa, ngacela lo msebenzi engwenzayo kangwenzi ngedwa kodwa ngikwenza nezidalwa engizembethe. Uyezwa, uma ngifundisa kangifundisi ngedwa. Mina kukulethu ngifundisa nesalukazi manje uMzilikazi kaMashobana. Nginemvumo kukhona isidalwa engithi mangiphaphatha ngisi ngisacela ukukhaliphisa abantwana bakamoya, ngisebenzisa eyami ngulo njengesibonelo ukuze ngizokhaliphisa abantwana bakamoya ukuthi yebo kuyaphileka kwelikamoya. Uma icamago selivumile, yebo isiqalo sibanzima, kodwa uma isipho sakho sesiphakamile kuyaphileka kule ngulo. So musubona kabelaphi abala ku social media beshare ngempilo yabo, behovovo leyakhipha njengo kulethu, ebese nawe ubona ukuthi ku right ukuthi yonke into eyenzeka phezulu kwesimo sempilo yakho uyishare. Lalela izwe libi. Stop oversharing. Iyeke nalento ukuthi uma uye kumelaphi uyozwa ngempilo yakho usuyamxoxela ukuthi njengoba la ula esikolweni sakhe uzengane. Cha, into omele uyenze nje kumelaphi uma ukuthi usebenza ukuthi nje ukhipha igama lakho, umtshela igama lakho nesibongo. Kwesinye isikhathi uyakubuza ukuthi uzalwa uba, kwesinye isikhathi akubuze ukuthi uba uma wakho. Izinto emele uzenze okumele okusho nje kumelaphi uma ufika kumelaphi igama nesibongo, abazali bakho esathi nabo vala ngaphansi kwekhaya. Hayi ukuthi manje usuyanxoxela ukuthi Dongala kaMavuso ngihambile ngathola usizo lana la empilweni wami kwenzeka lokhu nalokhu. Usuyamfida umelaphi. Usuke ekhaya wena waphahla, waphakamisa izidalwa zakho, wayitshela ukuthi uyofuna usizo, kodwa uma usufika kulo ndawo la khona uzofuna ukuphila sekunguwe ohola umelaphi. Uyamkopelisa ke manje usuyamtshela ukuthi kahle kahle njengoba ngila ngikhaleka ngani, ebese umelaphi alalela lokho kushoyo. Asiyeke nako sengithetha kakhulu. Asiyeke, kodwa please stop oversharing. Stop oversharing. Stop oversharing ku-2026. Awuyiprotecte le ngulo yakho. Awuyiprotecte lezidalwa ezikuthembile zathemba ngomsamo uqobo ukuthi wena uzoba ngukhanya ngaphakathi kwekhaya. Stop oversharing. Okwesithathu engifisa ukuthi sikhulume ngakho bantwana bakamoya ukuthi stop procrastinating. Yekela lento eniyenzayo yokuthi ngizo. Yes, unikezwe ikhali sikamoya esikhundleni sokuthi uziphakamise uthi ngizoziphakamisa. Ubizwe izidalwa zakho ziyatshengisa. Kusekhona izinto ezenzakalayo empilweni yakho ezitshengisa ukuthi sekuyisikhathi sokuthi wamukele uhambo lakho. Uthi yazi ngizoba intentionally ngohambo lami ngonyaka ozayo, okwamanje zisakhona izinto engilungisayo. Stop procrastinating. Stop procrastinating. Akukhethe uyayamukela le ngulo noma awuyamukeli. Musule bugabisela izidalwa zakho ukuthi ziyakubiza ukuthi sisabela ungasabeli, ebese ubeka izaba ukuthi njengoba ngingasabeli ngingalamukeli uhambo lami ilezathu nalezi nalezi. Lezokushaya ithonga.
ithonga lezokushaya ngoswazi le ntuzana lepentshisi ukuzoba ngathi uloyiwe kanti awulolwanga. Aku-decide. Ingulo is not by force. Uma wamkela ingulo, ngithi mina ukube mhlambe kangizange ngize ngigule uhambo lami mhlambe ngaba ngizange ngiyamkela ingulo. Ukwamkela uhambo lakho is not by force. Siyalamkela ngenxa yeinkinga esisuke sesibhekene nazo sesigulela ukufa sesilahlekelwa yiyo yonke into usubona ukuthi yey angisangcengwa la either ngiyamkela or uyabona. Akube intentionally ke manje decide uyamkela noma kawamkeli. Musukuyishaya emuva uyishaya phambili because uzibizela ulaka kulaba abakwembethe. Okwesine bantwana bamoya okwesifoyo ngifuna ukuthi sikhulume ngakho ukuthi ku-2026 awuye kuyichaza. Akuyeke nje ukuyichaza. Bayakumisa ngendlela ukuthi hayibo siyakubona ngosiyami usufaka izembatho kwenze njani usuyabaxoxela ke ukuthi hayi mina nginesithunywa ungibona nje nginesithunywa anginalidlozi futhi angeke ze ngithwasa kungaxakike ukuthi ungibone sengiba nezambatho ngiphakamisa izambatho ezihlukene kodwa ungazwanga ukuthi ngiyothwasa ingoba isiphiwe engisiphakamele kuqala isithunywa nginesithunywa njoba nginesithunywa nje khuleka ngisebenzise inkambi asike isikhwama ngisiphakamisele so ungayikhathazi ngami kangisebenzise inkambi ngisebenza ngamanzi kuphela okanye ngisebenza ngamanzi ngewasho nebani ungibona nje ngihamba namakhosi entaba namakhosi asehlane namakhosi asemgedeni cha mina angihambi nabamanzi so yeah nje yeah njengoba ungibona nje ngihamba nginey'dalo ezo-7 njengoba ungibona nginey'dalo ezo-7 yeah ngiyidala zo7 ngizophothula amaduzane bese ngihlala phansi ngiyaqala manje ngibe nama client ungathuki uma ubone imoto ziphuma zingena la ekhaya kuleka sengizoba sensebenzweni sengizosebenza nje nginabantu abadala phela sengizosebenza akuye ukuyichaza le ngulo yakho akumele i-understandwe yizwe lonke i-understandwe abangani bakho i-understandwe i-community isingisi understand abaseduze nako cha le ngulo yakho nje ngeyakho wedwa mele izisizwe nguwe futhi nawe mawungazwisisi usazoyizwisisa phefumula awuyekele ukuyichaza manje ufuna ukuyivalidate ukuthi uNkulunkulu wami ngangibona ngenje ubanikeza qualification ukuthi njengoba ngenje ngachanga sami ngangithakathi nginemimoya nje ekhanyayo and futhi anginalo idlozi as if abantu abanedlozi ababizelwe entwasweni bona mhlambe kukhona inkinga ekhona ngabo akuyena ukuyichaza awuyena nje ukuyichaza yekela ukuyichaza. Okwesihlanu engifisa ukuthi sikhulume ngakho bantwana bakamoya okay ngumntwana kamoya ngithi wamkele isipho sakho noma awusamkeli kodwa uya acknowledge ukuthi manje wembethwe uya acknowledge ukuthi unesiphiwo mhlambe useqaleni kuhambo lakho awukazi ukuthi kahle kumele uthathe siphi istep yes ngiyazi ukuthi ngididekile ngiyakwazi lokho futhi ngiyakuhlonipha ukuthi ngididekile nifuna impendulo ufuna impendulo ngoyiko ufuna impendulo ngale ngulo yedlozi noma ngale ngulo yemimoya awazi kahle uyazi ukuthi manje nginamaphupho nana kodwa awazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho usuyangena ke ku social media ufisa ukukhanyiseleka ngalokho oyikho ufisa ukukhanyiseleka ngale mbuzo onayo ngiyaphaphatha ngicela ukukhulekela ukuthi izinto ozizwa ngeindlebe zakho ukwazi ukuyihlukanisa izinto ezikulungele izinto eziphilelayo yezwa yini kakusiyo yonke into ozoyizwa la ku social media ezophakama phezu kwesimo sempilo yakho uyiphilele wena phezu kohambo lakho naphezu kwesimo sempilo yakho ngiyacela abantu bakamoya abantwana besithunywa abantwana bedlozi
ukuthi kawube ukwazi ukukhulekela ukuthi ukwazi ukuba nodlebe lokwazi ukuhlukanisa izinto ezikufanele, lokwazi ukuhlukanisa izinto ezokuphila phezulu kwesimo sempilo yakho. Musungena la social media, wena yonke into oyizwa ngendlebe zakho uyayamkela, uyayiphilela. Musungena la social media ebese uhambo lakho nengolo yakho uyiphila ngamazwi owazwayo kubelaphi abala ku social media, ngamazwi ozokwezwa kuDonga likaMavuso, ngamazwi ozokwezwa kumzilikazi kaMashuba. Izinto ozozizwa la ku social media awukwazi ukuhlukanisa okuphilelayo wena, awukwazi ukuhlukanisa oku right noku wrong. Yezwa yini? uDonga likaMavuso uma ezokhuluma mhlamba athi ngikwenzele example, azokhuluma ngezambatho, azokutshela ukuthi uMaroni lo owamanzi, yes, uMaroni lo owamanzi, kodwa wena unikeziwe uMaroni, yes, kodwa unasi isiphiwo sabamanzi. Usuzolalela lento lokuthi uthe uDonga lelo nto za uMaroni lo owamanzi, ebese wena usuquestiona ezakho izidalo ukuthi hawu mina anginaso isiphiwo samanzi kodwa idalo zami ngizinikeza uMaroni, kodwa usishilo ulonto uDonga likaMavuso ukuthi lo Maroni awembethe yena uphakamisa abamanzi. Lalela kimi Donga likaMavuso, lo Maroni lo uphakamisa abamanzi, kodwa wena uma unamakhosi entaba, unamakhosi omgede, unamakhosi asehlane, lo Maroni lo uyawaphakamisa alamakhosi alezi ndawo. Angithi mina Donga likaMavuso ngihamba namamanzi, uMaroni lo kimi uzophakamisa abamanzi, kodwa kusho ukuthi kuwe kumele uphakamisa abamanzi. Yayizona into engisho, iba nodlebe lokwazi ukuhlukanisa okukulungele nokuhambelana nobizo lakho. Yezwa, iba nodlebe kwazi ukuhlukanisa. Musu wena ukuba uvuma zonke, bakutshela lokhu uyakwamkela, bakutshela lokhu uyakamkela, akukhulekise ubuhlakani bakamoya. Yezwa. Okwesine ngicela ukuthi sikhulume ngakho bantwana bakamoya, put yourself first. Put yourself first above all else. Akuzibeke phambili, akuzikhethe wena ke manje. Kade uzama ukuba a people's pleaser, kade uzama uku-understand. Ku-2026 kasi-understand ke manje, akuyibeke phambili, akuzikhethe wena. Manje ngifuna ukuthi kube nguwe ovikela eyakho inhliziyo, kube nguwe ovikela i-mental health yakho. Lalela, ku-2026 akuphile nabaphila nawe, wamkele abakwamkelayo, unavigate towards those who understand and accept you as you are. Musuzama ukushintsha oyikho ukuze uzojabulisa omunye umuntu, ake uzikhethe wena. Okwesikhombisa engifisa sikhalipisane ngakho, ngiyacela ku-2026 awuzame ukwenza izaba zokupholisa lamanxeba akobhozayo, awuzame ukwenza imizamo yokuthi ezokulekelela ukwazi ukudlulisa nokudlula ezintweni osondlule kuzo. Besacela ku-2026 umukhuleka, ukhulekise lo moya lo wokwazi ukwamkela osondlule kuko, ukhulekise lobuhlakani nalo mandla ukwazi ukuvala iminyango yakho konke osekwendlule, uzokwazi okusemva kwakho ukuze uzokwazi ukuvula umnyango ongaphambi kwakho ozokisa la empumelelweni. Uyabona, uma usathi ucabanga izinto ondlule kuzo nobuhlungu ondlule kuzo ebese ufikelwa zinye imbezi, mntwana kamoya kawukaphule. Yezwa, kawukaphule. Akuzameke ku-2026 ukwenza izaba
zokwazi ukudlulisa, zokwazi ukwamkela. Kwesinye isikhathi kumele wamkele futhi ukuthi i-closure angeke uzuyithola. Ngiyazi ukuthi abantwana bakamoya abaningi bayayifuna ezimeni eziningi, bayayifuna i-closure. Angeke uzuyithola mntana ekhehla. Yamkela ukuthi kayizi. Awukwazi ukuthi uzixolele wena ukuthi ukwazile ukuyibeka kuleyo situation la khona ukwazile ukunikezela ngawe, abantu bathatha i-advantage ngawe. La khona ukwazile ukulandela yakhe inhliziyo yakho bayinyathela, bayihlaba ngemimese noma bayiphahlaza phansi. Uyazama manje ukuyiphuthezela, kodwa yebo ngeke izifane ngalendlela eyayiyo. Awuthola izaba ke manje zokwazi ukuphola ngaphakathi. Azi kwesinye isikhathi asinayo imali yokuthi sihambe siyobona labelaphi laba abakhulu o-psychologist. Akuthenga idayari uqale phansi ubale zonke izinto odlule kuzo. Yazi uma udlula kwi-healing, i-pain owayizwa ngalesikhathi uhlukumezeka uyayiphila futhi. I-healing kanjalo kumele uyiphile futhi lobuhlungu lobo wabuzwa, ukwazi ukuphila futhi ukuze uzokwazi ukudlula kulezo zimo osudlule kuzo. Akubhali idayari kube yiyo oyixoxelayo, ngoba kwesinye isikhathi manje awusakwazi ukuyoxoxela umngane, awusakwazi ukuyoxoxela umakhelwane. Akuthenga idayari ubhale konke okusenhlizweni yakho, konke ufisa ukudlula kukho, konke ufisa ukuxolela, konke ufisa ukwamukela, ukubhale kule dayari le. Uma usudilishile ngalezimo lezi internally, emotionally, physically and psychologically, usukuyipoint la ukuthi usubhale konke, and uma ucabanga akusabi buhlungu kawusafika kwezinye imbezi, ebese uyayithatha lo diary leyo uyayishisa. Ukuyishisa kwakho ushisa zonke izimo esezendlule, manje uzoqala ikhasi elisha. Ngiyacela ku-2026 ukuthi uzame ukwamkela, ukundlulisa, ukuxolela. Kwesinye isikhathi ngixolele noma engazange azalithola uxolo. Ukwenzelani lokho? You are healing your own wounds. Yes? Yeah. Okay, bantwana bakamoya sengiyavala. Uyazi singaphambi kokuthi ngivale, ngithole ithuba lokuthi ngikhulume ngezinto ngenikhaliphize ngezinto engidlule kuzo. Okay, kukhona inkulumo ke ephakamayo kubantwana bakamoya kule platform. Okay, ngifuna ukuthi ungikwazise bantwana bakamoya ukuthi ukuba kwami kuleli khasi leli angizange ngiliqale leli khasi leli ngenhloso yokuzolapha abantwana bakamoya, ukuthi ngangayitshela ukuthi ngaba khona umuntu ongafisa, umntwana kamoya ongafisa ukuzonyathela esigodlweni sikaDongala kaMavuso, ongafisa ukuzophaphatha azofuna ukuphila nokukhanyiseleka esigodlweni sikaDongala kaMavuso. Mina ngitshela ukuthi ngizofundisa, mhlambe kube khona abantu abathathu abangilalelayo bese kuyadlula. Okay, ukuze kufike la khona sengamkela abantwana bakamoya esigodlweni sikaDongala kaMavuso, amakhehla athi nginisukele nihlelele ngazoletha lokuphila kule platform. Uma ngithi mina ufika kimi uthi ufuna ukuphila bese mina ngiyala ukuwelapha, lento engenzayo ayihlukile nokuthi ngixoshe umuntu esigodlweni sikaDongala kaMavuso osuke ezofuna ukuphila. So uma ufuna usizo, so isigodlo sikaDongala kaMavuso sihlezi samkelile. Kukhona ke lokho kwenzakalayo ke manje ukuthi wena uzofuna ukuphila kimi ngithi, ebese uthi kimi, yazi ingane yamakhehla, ngiyafisa ukuthi ngize esigodlweni sakho, kodwa manje kayikho i-content yakho ewufakazi bensebenzo yakho. Uyabo, ngiyafisa ukuza kuwo, kodwa manje kayikho into ephathekayo esengiyibonile ngamehlo ami. Mhlambe ngiyakubona ukhulekisa umuntu, uhlambulula umuntu, kuze ngizobona ukuthi kahle kahle hayi ungumelaphi uyelapha. Manje bengisacela ukuthi ungitshengise u-EG example given ukuthi kahle kahle ngempela wena ubizelwe kule nkolo. Okay, lento engizoyisho
manje bengisacela ukuthi abantwana bamoya yazi abantwana bamoya ba sensitive yonke into abayizwa ngendlebe zabo baye projector kuyabi inkulumo lokho engizokusho mina ku-aligna nami mina Dongali kaMavuso ku-aligna nami mina Mzilikazi kaMashobana ku-aligna nesigodlo sikaDonga likaMavuso. Lalela ke kule ngulo le asiphathiswanga ngokufana ngithi 1 kasiphathiswanga ngokufana izidalwa zethu kazisebenze ngendlela efanayo. Kukhona abantwana bakamoya abenze content abathathe content uthola ukuthi idalwa zabo they don't mind uthathe content uhlambulula umuntu uthathe content uyehlala uthathe content uye emanzini uthathe i-content ukhuphuka intaba uyokhuleka entabeni uzuthathe content ukwenza lo msebenzi loyo uyophahla. I'm not against that kodwa lokho mina Dongali kaMavuso akungiphileli kwesami isikolo. Kungani uma umntwana kamoya ezoza kimi mina Dongali kaMavuso ezofuna ukuphila izidalwa zakhe zisuke zingithembile mina zangithemba ngomsamo wabo zangithemba ngengulo yabo zangithemba ngeimfihlo zomndeni nanemkhokha ekumele ngihlambulule ngaphakathi kwekhaya. Yezwa indaba kamoya esigodlweni sikaDongali kaMavuso iyahlonishwa. Yezwa idalwa zomuntu ngiyazi mina ngiyazihlonipha isidalwa zomuntu. Angikwazi manje ukusebenzisa isimo somuntu nokuhlupheka komuntu nokuxakeka komuntu ukuthi usezile kwesami isigodlo wazofuna ukuphila ebese ngizoprojector ezweni. Abanye abelaphi bayakwenza angikho against that but mina kangisoze ngakwenza lokho. Mina Dongali kaMavuso kangisoze ngarecorda insebenzo kangisoze ngavideorize isigodlo sikaDongali kaMavuso kangisoze umsebenzi wami ngiyawuhlonipha. Angisho ukuthi aba-recordayo abawuhloniphi ngiyawuhlonipha and esami isiphiwo senzima kakhulu because ngiyakwazi ukubona i-spirit zabantu asebalala. Fana ukuthi uzongena esikolweni sikaDongali kaMavuso ngizokutshela ukuthi uhamba nobani because I can see them. Lalela kwesezi ngike ngahamba ngaya emanzini ngahlangana noZawethuke okhona la ku-social media enza i-content. Yes mina ngiyakwazi ukubona asebalala ngithi uma ezohlambulula lo sisa emhlambulula izidalwa zakhe ubeka ikhamera gadla ikhamera uvideorize lensebenzo yakhe izidalwa zalo sisi lo omhlambululayo zitheka nje yabo they are hiding. Kimi uma ngidlula ngiphaphatha kuye ngiphaphatha kule idalwa ezingibonayo ukuthi ngiyazibona ukuthi kakusizo lolu sizo ebebezela bezolufuna abafuna ukurecord kodwa bafikile bezofuna usizo. Lo sisi lo ohlanjululwayo la ngaphakathi lenhlambululo eyenziwayo uyenza yedwa because angithi uhambo uyokwenza inhlambuluko usuku uyohlambulula imimoya oyembethe usuku uyohlambulula wena uqobo usuku uyohlambulula izidalwa zakho. Uma labantu abahlambululayo beme buqamama nayo kusho ukuthini lokho? Angazi ukuthi abantwana bakamoya abenza i-content abayivideorizayo idalwa zabo zikwamkele lokho azinankinga nalokho kodwa akufani musubona komunye umelaphi evideorize insebenzo yakhe ebese uzolindela ukuthi thina sonke manje sekumele nathi sirecord kangisoze ngarecord insebenzo khohlwa kangisoze ngirecord insebenzo ngirecord amanzi ngirecord iphatham ngirecord ihlane mina
donga likamabuso kakusoze ngakwenza lokho. Uma uzofuna ukuphila kimi uthi uma ngibona ebese izidalo ozembethe ziyangiphilela zizofuna ukukhanyiseleka kimi kangeke manje ngifuna ukuvunywa uwe kangisoze ke ngafuna ukuvunywa uwe manje sekumele ngenze izinto ezingahambelani nengulo yami ezingahambelani nesigodlo sikadonga likamabuso ukuze ngizoliza wena. I'm not a people pleaser. Angizaka nje kuzovunywa kule platform ngize ngizokhaliphisa ngize ngizoletha ukuphila. Uma ukuphila engikulethayo ufuna ukuvuma ayigede kodwa lokho engishoyo ngisho ukuthi abelaphi abarekhoda insebenzo yabo korongi angazi ukuthi idalwa zabo zisebenza kanjani. Lalela, uma ungase usukela uyeka amakhelwane uyovakasha kamakhelwane, impilo kamakhelwane ngeke izifane neyake umuntu. Indlela abaphila ngayo indlela abaphila ngayo kayisoze yafana nendlela ophila ngayo ukuthi kwenze isikhathi uyahamba uyekumakhelwane ubabaze njalo umlomo uzophenduka usitile kule kuthe nje yabo. So ingulo yethu kayifani, izimo ezamkelwa zidalwa zethu kazifani. Musa ke ukuzama ukuzoprojecta indlela abanye abelaphi abenza ngayo. Ufuna uzoyiprojecta kwesami isigodlo, mina ngifuna ukuvunywa. Lalela, ngangifuna ukuvunywa ezami idalwa ziyayisebenzela ziyayiphakamela esami isigodlo insebenzo sahamba kahle uNkulunkulu wami sahamba kahle. Uma ufuna usizo kudonga likamabuso usuka nje nezidalwa zakho uzofuna usizo, ungafuni ukuzofika kwesami isigodlo uzoshintshe yami inqubomgomo nangendlela engenza ngayo. Uzofika kwesami isigodlo uzofuna ukuthi ungivume, angifuni ukuvunywa yabo, angifuni ukuvunywa. Angisho kabike, angisho kabi. Ngiyangithanda ukuthi konke engikudelivayo ngikudelive ngenhlonipho nangokuyithoba. Bengisacela ukuthi lokho engikushilo ungaproject umwazi ukuthi ungubelaphi wena uyelapha uyarekhoda uya-DVD-ya insebenzo yakho uyarekhoda isigodlo sakho ebese uzwa lamazi engiwashoyo ebese kuyazwela ebese kuyancinza kungancinzi Nkosi yami. Bengizokhuluma ngesami isigodlo ngiyabonga. Bantwana bamoya, bantwana besithunywa sesifikile ekugcineni kwesiqephana sethu la khona besizokhuluma ngehealing nangezinto ezisikhombisa ekumele sizishintshe kulonyaka esingena kuwo njengoba siseqaleni kanyaka ka2026. Yes. Ngiyaphabatha. Njengoba siseqaleni kanya. Njengoba siqaleni ngonyaka ka2026 ngiyaphaphatha ngishaye isandla phezulu kwesinye ngaphambi kokuthi ngivale. Bengisacela ukunikhaliphisa ukuthi umzilikazi kaMashobana uyaye eposte eqaleni evikini lokuqala nasevikini lesithathu, so enyangeni enyangeni ngiyaye ngiposte kabili. Ngizoposta evikini lokuqala enyangeni bese ngiposta evikini lesithathu. So ngiyaposta ngoLesibili, ngiyaye ngiposte ngo7 kwesikhathi kuyenze ukuthi i-video isheshe uku-uploada isheshe ingene. Ngiposta evikini lokuqala ngoLesibili, ngiposte evikini lesithathu. So enyangeni eyodwa ngiposta kabili. So ngiposta ngoLesibili, evikini lokuqala nasevikini lesithathu. Ngithi update bomnyama kuvele ukhanya camakho. Yes.